Wanita itu mampu menahan rindu setiap saat, tetapi tidak mampu menahan cemburu walau sesaat. Tebun ke masalah Martin, mun kodung tampuruan yang bini lala, tekning lang, tekning lang. Kan beda yang bini dengan kadang polan keselake, beda orang nilpon tolo kali te yang kak beri, bahari mangken nilpon du kali te yang kak ku tak apa kiri duning seng sarong. Hanya ma Dewi orang keker, rengan neng kompengan. Kecamatan Geger, pahinya may bisa laki Dewi Geger, ku tak pah langsung pencak kak, beri Dewi renel pon telo kali kak, Satya du kali kak, te angka bi ben kak, polan bedengko ya kak, siapa Dewi re kak? Engkau ki orang apa kah hede kak? Ki orang apa? Jareng kok kodung lele 5 tahun kak, kalam tidak tahu mana belau lele 5 tahun kak, rok lariat to kak, engkau telak kak, kita tahu mana beri belencekan kok kak. Ki kurang apa kok kakak kita? Mak pah ponten punan pun Dewi ring timbak kabala ring ceger timbak kabala bing kotor kebacolan. Habis selaki lu rapale mak pah daya le mak pah daya daram mah ada tangkan cara le mak kan bini jarang nanti bini sakit kok gak sakit. Kan beda saya kata nikah. Lu le ada reng kompengan ria tangkan cah makan cah bini le are lake mak Dewi are bini Dewi le are Dewi beda saja sama Kak Dewi kan jika tukang shooting deh ya aduh lah dari Dewi tempat Kak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin Allahumma. Sateja para ulama, sateja para guru, sateja para tokoh masyarakat, langkong-langkong dek ka guru abdina kalaban guru pada ajunan saren semulja Dr. Andas Ki Haji Fauzan As-Suyuti, ajunan Ki Haji Syarifuddin, ajunan Kiai Subur, ajunan Kiai Saman, ajunan Ustadz Narki, ajunan Ustadz Sarulan, ajunan Lora Saifullah, ajunan Ustadz Mudani, ajunan Ustadz Jufri Effendi, ajunan Ustadz Matnaji, ajunan Ustadz Syamsul Arifin, kalaban sateja para kiai, sateja para asatin, sepangaporan dak kasebakung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Ngereng doa ki para kiai, para guru, muka-muka paring na lancang umur, paring na sehat, kaula kalaban panjenengan sami paring lancang umur, dalam keadaan selamat dari dunya kantos akhirat. Allahumma. Sateja jajaran pemerintah khususnya pon kepala desa Lerpa ini geger ya jarang tak tahu karena mentero tawa kapi mayu bah kamanto kepala desa geger kalaban sedaja staf-staf pamong tak kaleb dek kesedaja para ajunan jamaah pengajian Bani Puju Amin. Semoga sedaja nak kenging barokah gulaban panjenengan sadajana ya kuwa orang seika bunga sarang Puju Amin. Allahumma sing kekulakku etolong sampai dak ke akhirat. Amin Allahumma. Para ajunan sesami mulja paling ngabit dan gula 30 menit ini engki
Ya foto mak corak nemu foto ngir sengiran mangki kamman iki. Mak corak gendengan foto gula. Ditinggal jak sekejap yang penting masuk tadi. Bagi abid mun tak masuk napa kunan. Mak gila panjenengan. Entan maksud ilmu panika. Dan gula istana mangkat malam agak dinto badaneng yano kampak panika. Depak kol 2 malam ka compo. Sampun agak dinto tedung maren sopu karena lah tak mampu tak tedung. Pokol peto laan di acara rampenang. Mangken kantok maren maurib kadur. Terus maren isya langsung ke Sumenep. Boh, entan kayak ngebeda mat. Ada apa? Yang mantar paling nak kekuatan kesehatan sareng Allah. Sepenting mantar paling nak keselamatan. Katipan apa kabar ajunan saya setuju ini? Saya setuju. Son tokang son. Anu, neka di kaki kagula sekoni ini kan. Corak tak anu kagula tak jelas. Pola bisa tokang son. Itu akhirnya mantar masuk surga ben son-son. Njak ngara malaikat bingung ting manggil. Mai tokang son. Kamma malaikat saya masuk surga. Mangken malaikat ki ngosong son iku. Ku tak repot ki maki malaikat. Muka-muka terus selesai ki. Manabi umpama bade keleresan bade sesake muka parina cepat sehat. Manabi keluarga songkan muka-muka parina cepat baras. Semalarat ekonomi muka-muka parina sareng Allah parina kempang sedajana. Manabi keleresan bade siandi otang muka-muka parina cepat kelar majar otangah. Mun lo gelem majar tak kelar majar lo kelar majar muka-muka saya mau tangi parina lopah. Keng lo kira lopah maki amin na petong polo kali. Lebih-lebih bang mekar ka arwah. Dining Nabi secek kelebur na sareng kaula kelaban panjenengan asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad manabi tepak ke bulan Rejab sampai ke bulan Sya'ban. Bada doa secek istiqamah na Kanjeng Nabi. Kenapa? Apal kapi panikah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Allahumma adu pangeran barik moga-moga aparing na berkat ajunan. Nika tahu sa doa ambian oleh berkat kapi nika. Nyumbang kapi ajunan. Nyumbang kapi yung kuan. Ki alhamdulillah tak ngakoh. Estona nyumbang tak nyumbang ki nika kan pada nyumbang. Sombangan ini kan beda telok itu beda nyumbang materi beda nyumbang adoro mungkin beda nyumbang manglo keng sisaraan dari telok ini beda apa nyumbang ngakan saya rasa nyumbang ngakan gula kan tak nyumbang ngakan karo tangki mungkin kau macet saran ya moga-moga berkata ajunan pangeran bulan Rejab tapong korbari apa nih. Ben muka-muka cukan berkata ajunan pangeran neng bulan Sya'ban mangken. Ben muka-muka mada pa ajunan sampai ke bulan Ramadan. Allahumma. Beni namung bulan Ramadan samangken tapi bulan Ramadan tahun datang Allahumma. Beni namung bulan Ramadan tahun datang tapi tahun datang boleh sampai 100 tahun lagi Allahumma. Beni namung 100 tahun lagi sampai 200 tahun lagi Allahumma. Aku si amin lawatullah. Mundur 100 tahun lagi beda kanton apa sih kalau aku ku tak lengul-ngul kapi kancala mate kapi keng manter lenceng umur kapi ngereng doa Nabi Muhammad lagi sareng guru biasa nah sareng habsyian sareng kefahri etambai wa ghfir lana dzunubana polan anu mak lekas apal ngereng bareng iki kan mau bareng deki kan tek temu cek apal nah ini kepada sicur nguncur alhamdulillah capo asam aurat ngarampon tanah apa pun ngering nguncur sanajan pang-tapang na tanah apa manabigo lagi sa pengajian bebas setauli ini kan manabi panjenengan tanggentangan karena manabi ajunan tanggentangan pah gula teropang tapang lagi ya ngereng sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana Allahumma
لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم في رجب وشعبان وبلغنا واغفر لنا. Para ajunan, acara haul mangken panika secara khusus gula benempian panika keng taberukan dek ke buju amin. Mana bi buju amin sanajan tek pikirna gula benempian insyaallah teti orang selamat. Mak yakin jak selamat. Lambek kak dinto tada masih maksiat tretan. Lambek tada TikTok, tada YouTube. Lambek panika maksiat paling rajin kia rasanan. Tapi buju amin ni gula yakin punten mak bisa. Ni ka olah tiron katoron na ni. Si bini pakai kodung kapi. Alhamdulillah. Pakai kodung kapi kan? Bersetak ngakui kodung. Tak ada bulan pengajian. Apa ni kak? Nanti aki jawab buju amin ni kekeratu Allah. Nomor 2. Ni ka kapi ni rata-rata santri pa ni kapi. Kapi. Ni ka buju amin ni mun keng tak keratu saya rasa hadir kantor. Tak bisa tretan, makanya yakin jak beliau kak linto orang karat tidak kajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau kahai sebut pujuk tebun kiai gila. Kenapa pujuk tebun kiai Fauzan? Bu subuh toju. Napa saya kalah kok awirin. Keng mun gula benpian tahun 2006 lekor. Pahmat teh. Ya coba nyoba ngocak pujuk. Paling engking butok. Nah apa putok bu subuh lah main TikTok. Serena orang kerat juga Allah pakai keng sering gulempian. Napa saya taberruk baaban oleh barokah kalaban oleh barokah pah nyaman odi cek odi pese tak usah ngico alhamdulillah pese gempang tak gempang ya mata gempang aja orang selake sinare kan bede kan tuh selake nyari ke Malaysia kadang si bini nyari laki nang Madura. Ribarin BLT, encan laken, banyak mengadu ke gula mata oleh BLT. Jarang beni Prabowo saya tak mau le luar. Nik kan saya tak mau le. Dah ada maksudnya, jemput TV. Mata depak ke saya laki. Kanengki, le cek teratan, mun la oleh borokah aja le naki odi ni tenang, asolat tenang, tak jet terkerjat. Andi anak foto tenang, anak foto na bagus, anda asakola, alat sholat, bahkan tahu doa, tahu tahlil, mun parlo tahu acara mah, ni kepujuk ternyata pujun ni kan pujun gula benempian, benih pujun gula, yang menteri akwa, makita akwa keturunan, menteri bi Allah, olia barokan apa ada? Karena mun pengajian kata nikah, tekani sekoni nyumbang buk, lakin ro nyumbang lako, balatandi pese, ngki monandi pese. Ki tak ana apa panjenengan nyumbang tak ocaan teka 2 juta. Gila berarti ada ria. Mun karo lema ibu baholia barokah ya le ni sakoni ro kana. Nomor 2 ken litadkira. Aba ni kakangku ingat je ku laku pade hon lah kata niken. Sareng puju amin pade hon lah. Mun parno kopurna panjenengan bade kanto juga. Sampai pah kopurna ka Roma je panjenengan bini-binin gula. Engki, nek aku laku pa kali pendem kapi, kula benbian, pade pendem kia, embian siap sete, siap mate, siap, kilo siap maki gula pada, keng manter pada teka hajat lancang ngomor kapi, aku maangin dah iya karena angin bini yang kapan saro, ya Allah, keng tak ojan tanggi, mondri barin siapa keridu dari ojan. Oke, alhamdulillah tak hujan bangken tahi. Mana kecorai sarang nih, beda panitia si nyarang, kolatan patroli. Enten, anu keng nyarang kono. Oh, alhamdulillah, patroli. Cek biasa mun sarangan rok sampang nih, ibri posapo ya tas si kenteng. Aku, mama, sangat teteyongku nih. Iba tas kenteng, pah ibri bihai sering bini atas posapon. Ya tak hujan aku. Mungkin kan enten tada napak yang tak oja. Pun mulai ribarin gula kalau macam nih nangis orang ke gula. Gara-gara ngundang gula ampona tahunan.
paski ipa duet kalaban ni hayina lo macang dadi sampun ni hayina acara mah ngki pakun banjir tretan co elo macang gula kini nengi bebe ipa tetih penceramah yang kedua dadi tuan rumah nangis kiai ngireng kiai mak pola bede malamalan kiai ajunan kiai matura mana bi kiai matura kan saya kenal saya kona kholin ngireng kiai mak pola bede doa kiai sem ambuan ucan can gula bong masombong sekali engki siap deki iba cabi gula sampun gula acara mah engki kiai nyo on kiai kencek nyo on kiai biaya abtina tak sekoni lebih sekejuta abtina kiai rekan de napa can gula rekan gula kiai tara minta pese ni kebanyak biayan kiai mak pola bede doa engki deki gula baca sampun gula acara mah engki baca bi gula nekak bede malamalan sem ambuan ucan nikah sampungna kakek Abdullah Sakhal Demangan Benggalan turunna Syekhona Khalil ngereng baca bareng panapecan baca nah ayat kursi 11 kalian baca baca lah betul kabeh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bani maca ayat kursi 11 kali bani dan nikah baca 11 kali tunggu 10 menit lagi insyaallah ojan nikah ambu lakin mayakin ternyata uning-uning di antara 10 menit lagi ini ku tak pah datang kuluduk ban ngenangin kene ka gula paham bu cengki la tawat rawat mun la tak manti oke sallu ala nabi Muhammad gula ban pian keng harus painga ka pateh kafa bil mauti wa'idha cokop ampun pateh nika mainga dak gula ban pian Arim tadi rim ka audian dak gula ban pian selebur TikTok arim gan lu TikTok kan bade kadang ni bini kol situng malam untuk kedepannya dan laptop dak iya bahkan kadang tak kodungan bah ngoca ayu yang memberikan tupi saya akan berikan pipi gua yang memberikan kereta saya akan berikan dada gua siapa sih dia jambu paengak kapateh orang panik ketebun Imam Ghazali tanda tengkina abba iman ada keajunan epon Allah setruma iman panikah beda telok itu tengkina babuntan ya tes kalaban telok perkara dak ada mengetes ada bu umpama manis puntan ya temo coba lagi manis puntan bismillahirrahmanirrahim ngereng ya ator nah apa nasi ator napan dengan cek tidak nah apa bismillahirrahmanirrahim manis saya rasa agak baik taduli cek manis mun ngoncang gula boleh jenis manis gula sudah manis Tetapi pun Imam Ghazali pada telok cara ngetes iman nih nomor situ tes inalekan gula benpian maca Quran kira-kira nyambung pada apa punten dak Allah tepan maca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surah napa? Surah napa? Surah Al-Quran. Dan siapa surah cinta? Ya tes Al-Quran macam nikah. Hosok nama buntan, enggak nama buntan ke Allah. Abak tepan budabuan ban Allah. Hosok nama buntan. Tes kalaban panikah. Kira-kira gulam dan membaca Al-Quran tu enggak ke Allah? Pernah enggak ke Allah mun tepan baca Al-Quran? Ya mak enggak aja orang tak pernah baca Quran. Okey, tetih tepak baca Al-Quran, ya tes debut Imam Ghazali, tes aten. Tengki nama punten. Mun gula benpian corak tak patah nyetrum tengki. Okey lah pada saya atas pada saya baba nak ada bidan lah. Saya nomor 2, tes inalekan salat. Iman tengki napa punten nak tepan salat. Kira-kira abak pada keengat napa punten ke Allah, jak tepan ngadep Allah. Kanang hadis qudsi al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-salah. Tang janji si janjian bentang makhluk engkau ketemuan bentang makhluk inalekan salat. Kira-kira enggak napa punten dak kajunan epon Allah mana salat. Mun gula tibi inna salati wa nusuki wa mahyaya ka ruwa tepak ning colok tok mun niate ada inna salati wa nusuki wa mahyaya ora colok mun ateh inna kawasaki wa susuki
wa ya maha cak gila magimpian pada arten ates tak pati beda nomor telok mun tepan beda hola kata nikah nih bae ngak kapate jendeng kadang mun penceramah keroyun jeng locon nah gula coba pacingan mun tak sholat masuk neraka paling ngucap aduh mak nguncung ria karena jareng kok kentra masuk surga entar ka pengajian pah masuk neraka iku sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Jadi tes telok perkara cara ngetes iman pada pateng kina babuntan nomor situ nalika maca Al-Qur nomor 2 nalika gulaban panjenengan aso nomor telok nalika gulaban panjenengan tepak bada orang mate ota bebeda holan ampun kaula kalaban panjenengan haul panikah oning saja bahwa bahasa Arab panapa arten haul kak dinto tretan arten haul kak dinto sataon panapa nyaman haul sataon panapa haul sataon nika bahasa Arab cuma manabi gula bandan kan ring awam lada emak macem-macem dah iya dikana gula bandan kan ring awam mau ditanya aki entar ada emak buk ada kan entar kahol itu khol ni kabit bahasa Arab kia artena khol artena cokah haul artena setahun tetapi beda engki mun lambak ni ke bahasa-bahasan ka arwah engki bahasa Arab kebanyakan ng Indonesia ni mun mangken jaring bahasa TikTok selebeu ku apaan nikah coba gula tebak nah ni kenapa nyaman namun telepon bahasa kantor kenapa nyaman nah maki terahum pakun oning jak pesen napa nyaman pesen nika mai ko jak pesen bolan eset peset persen nika bahasa kona mun lambak mun omor 40 ke atas omor 50 biasa dengan kui tongkat anapa mai ko jak tongkat bolan etong-tong sambil teket etong-tong eteket terus mun lambak orang tani rata-rata kak dinto tak ngkuik-kuik mun alandu pakun yang kui landu sidak nikah bos terus anapa mai ko cak landu ponan iocol sambilan pelan sambil nunduk nikah bahasa kona aduh mun mangken je lah mulai au berbahasa bani au berbahasa valen sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ndak ada melanjut pengajian laun le setengah jam ndak ada sanggup lanjut umpama dan gula tormator sampai sejam sanggup sampai pokon lema sanggup nunggu pokon lema ongguan sampai pokon lema siap nunggu pokon lema tunggu pokon lema gula moli ya bah bida-bida kantok ki mon nikala para oleh 30 menit kat singkat ngereng haul kak dinto artena setahun mon khal artena jokka dadi mulai laku mun tanya aki bi tatanggana intara ka amma buk intara ka haul engki keng sambi asikat takok bau haul haul dadi haul pada kebentaon mangkana puju amin mun bisa oleh bentaon engki mun tak mampu tak usah membeda pengajian cokop rutinan solawat ka arwah tak mampu kiai cokop kalemat toronah ya keng mun kalema mak tuana te capo undangan ki kan reng tuana 2 empian ben bilakena 2 berarti 4 anan kinna berarti kan mat tuana te capo daripada mat tuana te capo tinggal 2 ben laken panjenengan pu niat ngehon lah aga bae berkat 2 ilmu kamar baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ya keng je kaja kata nikah takok itu mau orang mapah da iya ilmu kamar iku terus dari terus orang bagan engki sama mampuna so aja oleh barokah jan sigela teti haul panikani kefaidana tretan mun tak usah mun tak mampu tahu saja raja daripada murah sebiasa pan maren busebu aku cepah tada sakale busebu ne kebiaki kadang nyambeli sape ki ajual tanah kebiaki dunyana sebunyi buah pan tahun berikutnya apa tada napa nikah sana dadi maren bu sebu ki haun mangkana ulama eko cak ngek ada bu haun sanajan sebu arep akun eko cak haul apa so aja terus berkelanjutan tak namung sekalian
mangkana ni ngajar kiai ni puju amin ni pabeda haun supaya gula benpian ku laku mun lamate pas beda sing hol lah mun lai hol ya nyaman nang ipate panika karena alam panika jan kebudi jan nyaman lambak ki yalam tabuk nyaman tak nyaman tak nyaman coba empian mangken beri tunya pabeda dia kelim tabuk tanda embun tak geranda ceden lah tanda lah anang ki tak nyaman kan kerokeng akan deh katunya jan nyaman itunya bisa ngakui sepeda motor itunya mun sandi mobil bisa mobilan itunya mun parlo bisa pon teleponan itunya bisa alake mate jan nyaman boleh mak tahu kiai ijo tak pernah mate enten jan nyaman kubur ni nyaman apa saya pikir tak usah sholat tak usah zakat tak usah apa sah kan nyaman ternyata terus nyaman ada punten iya tore ternyata oke terus akhiratku laku jan nyaman sepenting abe andi iman kalaban Islam manter kerecekenna husnul khatimah Allahumma angka astamul jannah manter husnul khatimah kapi Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah manter terima Allahumma nah apa kak dinto kiai semun maki ka kopur se nyerep kiai semun maki ka kopur se paste depak se paste bunga adi kopur kak dinto kiai debun Abu Lais As-Samarqandi bada empat perkara se paste depak dek ka kopur de sepuluh sempak keng mun disebut aki empat panik kesitung sejam 2 jam telok jam 4 jam maka dari kak dinto tinggal lekat singkat sepuluh 2 baik mun tak mampu boleh situng marin sepenting beda sedepak debun Abu Lais As-Samarqandi sedepak nomor situng Al-Quran jadi maca Al-Quran ni kadepak gila maca ki Fatihah napa punten saya rasa mau gila Fatihah nah pasera kiai pasera kiai Saifullah gila mau Fatihah lagi debuna ulama beda ketak nyaman nailul bughiya wal maram sengarang kak dinto kibari zilan bulan tampilangan kibada samangken kak dinto ngarang kitab nyaman nailul bughiya wal maram muncak saking puju amin ikrimi Fatihah situng bayi situng janyak banyak maka Fatihah kencerna ni kabeni namung kepuju amin tapi milo kapi balung polo kilo kalao Allahumma balung polo kilo kabarak milo kapi kencerna Allahumma balung polo kilo ka timur milo kapi kencerna Allahumma balung polo kilo ka murdajah milo kapi kencerna Allahumma mangkana maca Fatihah kan gila ibaca Fatihah ni ka depak cuman debun Ibnu Hajar Al-Haytami bening namung depak dek kali kopur benga sepo gula ben pian se depak dek kaumor sesete Malaysia sesete Sorbeja melok iya persis kaleban puju amin iku mangkana saya ngak gula ben pian langkong orang sepo si andi anak bani sebelum ajar TikTok sebelum ajar selain Al-Quran gelu pada lem Al-Quran pada lem gelu karena Quran panika si bisa nolong anak foto ku laku mun la sete orang tua Al-Quran panika mangkana ajar selain ajar dukurun panika rabeti ulah gila tapang kisah ng kiai roskoro si kiai na meni pon apa ji aring ano corak tak pate paraten mangken ni thank you kiai banyak ro temor ro compok bani banyak guru ngaji gulung tikar pada ben perdagangan karo ada kamah mangkat ke Malaysia terbi otak mak bisa tak pate paraten ring mangken beni kata lambak mun lambak guru ngaji aku tak usah anak ko mun mangken ca anak ko lapar positif jaga aja lambak dari saking lebur orang lambak ka ustad sing ngajar Al-Quran mun dimin
mun Al-Quran tepak malam Jumat kan tadi ajian lambo. Tadi morok Al-Quran tadi. Ya terret-retan. Teti kiai, nyai tak usah atana. Mun mangken ci atana. Ki. Pada ki maki kanto tahi. Alhamdulillah pada berarti mun dayeh ila mayu. Pada tak genan dia. Ini Al-Quran. Sabora buk. Ngajar Al-Quran ni kebek melarat. Gimana arat mun tak percaya nyari kata ustad atanya panjenengan derem mengajar Quran. Jok gula tibi ngajar Al-Quran ke anak ni tak mampu. Bener debun pasai retat Anwar sengarang nyanyian lembek neng katapang santrena ke Zubair Muntasor pernah ke nyanyian masuk akal kagun. Tak gempang malaen nak kana santre ki anguan ngala patoroan sape ko. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nang ibe are. Jadi Al-Quran saya pasti depak tadi. Jadi Al-Quran ni kebaca aki Fatihah, tepak nang tahlil. Kani maca aki Al-Quran kia. Di antara akan bedah surah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Leonlena Nabi Muhammad inalakan Isra Mi'raj kenapa? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah dia kana orang tegak kara apa tada iki bedung tedungan ayo lang na pole fansurna 'alal qaumil kafirin ngasep aduh lah dari zaman tan semon tak nyaman pahyon jeung ka geger da ieu lah. Debun kanjeng Nabi orang semacam panikah mangqara bin ayataini min akhir suratil Baqarah mangqara bin ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu orang semacam panikah semalam sekalian bae muncak saking amate cukup ampun sangun empon maca panikah 2 ayat tadi baca panikah orang semacam panikah debun ulama dengan tafsir hadis orang semacam panikah semalam Roman ka aro bekal tera iku. Ora se pulsa. Ya mun tada pulsan pakun peteng ka. Punten atena tera, aten ana, aten gula benpian, mangkana maca ni kaben malam mun bisa. Mun tak bisa seminggu sekalian. Se nomor 2 orang semacam ni nikah ayat panikah cepon bede malaikat si ajaga. Bede patwan si ajaga pasera. 2 ayat terakhir nanti malaikat ku laku mangkana sareng ekiai bejai panikah dari Syekhona Khalil lamba anapa sopa jasa setan nikah bede si aja getretan keng mangken bede pernyataan salah situng bede si adabu muna tahlil jak bidabit itu muna tak setuju muna tahlil Pak Abid anapa pona nah luang banyak tretan luang sana apa can piana tahlil jak reng kadang lek orang juta bener ki usahanya beli sampai pah tahlil koroni sekoni empon baca kapi mun bisa bagi kesiapan mun set apal je apa tahlil akada gula dari bari nang batal kan abit tak tahlil pahe pa tahlil ya ada de paman kaman ontong tak ada pak kaur sahur napa saya baca gulan ki je areng santre napa ngocak afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah setengah jam kalimat tauhid itu degengan tohen situngan karena gula tak tahu sama ambu langsung ngana sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman oleh sapuluh kali keroking tak depak ke Kalimantan salatan nika tak manti mau nakata nika mangkana pakai siapa mau sepanik apa supaya jaga pujuk gula benbian banga sepo sedepak dek kaumor bacai ayat panika depak panika jelas depak mun tak percaya mate Keng manter lan ngomor kapi Allahumma
manter lancang umur kapi Allahumma. Nanti saya pertama saya dapat ada kali kopur iki kak dinto alkur. Panyareng alkur. Dak lanjut. Mayo. Saya nomor 2. Saya pasti dapat ada kali kopur jabun Abu Lais As-Samarqandi. Solat anak potoh. Anak foto mana solat pasti dapat. Makanya gula kamu fasir terbaru beda kiai aneka kiai muda apa saya asmana potran nyimot asmana Lora Ismail Askhali nika nafsir hadis ka cek mason ka gula kenapa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah artena mun lamate anak foto Adam bani Adam gula banpian mun lamate tada panika peke kabi illa min thalathin kecuali telok perkara napa sadaqatin jariyah sedekah jariyah. Si nomor 2 ilmin yuntafa'u bih ilmu semanfaat. Si nomor 3 awaladin salihin yad'ulah. Ke Ismail Askhali ka din to lora Ismail nafsire panika si waladin salih bani pas harus detik ay bani harus acara mapuntan kor iman orang ni kala waladin salih anak ni kapon la sedekah jabuna anak ni kapon la ilmu karena sakapina manusia lebih-lebih leng kering matura pani pakun ngajari bagus ke anak tanggi bak beda reng kiker polan reng tua na bajingan raja pahawasiat ke anan tan mati ya nak engkau lah mati anak engkau ben malam ngecok sanyo le mak nak paling sakone nak saya ngak terus sakit ang lakoh beda saya kata nikah ada mangkana pah masuk ka gula mun reng matura panikah langkong-langkong orang Indonesia insyaallah anak ni kesoleh kabeh akatan ni kesoleh ni si berkak kalau ni solihah positif saya ngak buk siapa buru buk ni kesaka baik melarat kenapa terus perempuan solat panikah saya ngak jaga aki solat engki mun benta maksiat mungkin beni karo maksiat mati bu sia ada masuk ke dalam Roma bener makanya istilah tak ada hidayat mungkin banikah zaman STM tidak mah solat terus maksiat jalan keng coma kor asolat keng andi arpen gula banpian sanajan mungkin ki raja tusa andi arpen kang kuy tadi orang bagus di budina Allahumma mun la bagus di budin dak remah pungana tebun kelir boyo ghayatus saadah husnul khatimah gayah pungkasan kapungaan panikah inalekana mate husnul khatimah itu nanti mana salat andi arpen kangku husnul khatimah di budina andi arpen kangku di budin panikah tadi orang bagus karena pangeran saya janji nang dalam ayat apa janjina inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar saungkuna salat panikah bisa jadi rem bisa alanglang bisa nekuk dak gula banpian kangkuy lah ko maksiat bisa dibudina irim kalaban salat artana sanajan mangken ki lebur maksiat dibudina bekal tadi orang bagus Allahumma amin Allahumma sanajan mangken ki lebur dak nikah bade selebur kata nikah napa nyaman ngandu ter bade saya kata nikah bade alhamdulillah tada bada rengkanto bagian kayak laki nyabung aja beda banyak ngaku laki nembian buk ya mungkin nyabung ajam tak bisa hilang-lang mungkin tak bisa hilang-lang keng solat saya ngajak sampai tinggal lagi orang mun tak tinggal lagi solat andi arben dibudin kangku tadi orang bagus Allahumma lambakan beda cerita kak roh cerita lagi nih makilah tangki bi gula pakune cerita lagi napa cerita nah beda di antara wali songo panikah neng Jawa Tengah asmana berandal Lokajaya nikah lambak berandal dadi bajingan cuma dibudina dadi wali enalekana dadi wali pah sebut kalaban orang geger Sunan Kalijogo neng kak dimah neng demak kak demak kalau nih kan geger kalau pada ki depak kamera kabar neng demak nih kepada Sunan nyaman nah Sunan Kalijogo panikah lambak bajingan anak apa dibudin mak tadi wali konon katanya tak pernah ninggal lagi solat selemak bekto sanajan bajingan tak ninggal lagi solat selemak bekto sehingga beliau kak dinto akabai nyanyian nasa kak dinto ler iler tanduri usumiler ta ijo royo
tasenggu temanten anyar tasenggu temanten anyar bocah angon penikno blimbing kuwi lunyu penikno kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro apal ngapi nih kan napa artinya bahasa aja bersih oning artinya ya pada tak tahu nah mun lagun Valen tahu gula diberin ceremet ate ceremet kan Valen saya mulai karo boleh dari Bengkalan saya macet mau Bengkalan di pentenan rapi macet tuh keng pandepak ke Sampang wipa macet total ya dan masake jadi orang sampai saya lan robuk susake sarobuk ben pusing-pusing hibeng ambek Valen kongkun reng Sampang gula bek ceremet anu ate tersinggung sebagai warga Sampang gula kan dari Sampang nih tetangga dulu Sampang apa kita tak percaya atanya kata Drulin kita jangan juga dulu Sampang jalan gula jalan tol kan tol nekaan ribari gula tersinggung sebelum Valen juara 2 apa edit di bagian TikTok etong potong bi TikToker nanti mau Bengkalan Andi Bintang suaranya nyaman Andi KDI reng socah masuk Indosiar nyaman suara neki cek neng TikTok Andi KDI mun tak muncul berarti keng tadi paket terus Sampang batik sebut pah langsung loncat ke Mekasan pah langsung Valen saya sebut kan gula Andi Araban pola kemarin Mekasan sebut Sampang tangku April ternyata oning-oning pah langsung ke Sumenep Irwan saya sebut Dibudin Sampang by sebut kia Sampang juga punya penyanyi top siapakah dia dulu Sampang mah langsung nyanyi dalam TikTok pancan Ara pacan gula cai beri Ranizer kan Ranizer yang Sampang muncul beri Ranizer kan nyelet karo pro tetet makila tak masuk Indosiar bila enggak ada cencina ngucap pakun aden tea sosa punga aperengah lah tak ning terus lagi dikit di orkes beri dulu Sampang ayo beli karel ler iler eka artinya bagus napa artinya hi bagian orang sewa tua mayu abajang kabe mun abajang pabada mantan anyar dak rema maksudnya mantan anyar hosok tek temu cetak cek bede temur tek temu cetak cek bede bede tangki masya akhirnya mungkin dengo dan kita abin aja mantar bagus sebinin ku laku nek kane aku lunyo tukang shooting ini arah kita abin Tuli tukang syuting kiamat sudah dekat bala ko naku syutingan malolo aku lunyo apa tamantan anyar mun abajang pa khusyuk iku aba mun ta panasolat dan segala nyambung ka Allah nikah khusyuk mun sahabat nambah coco teh kerasa cocona anapa gara-gara khusyuk mun gula benempian abajang coco ya mate ni kau sahabat tak kerasa mun lamba gula keng berde sibuk masuk akal saya kocak solat khusyuk ni ke cepon ulama Asman Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir nafsir dari khusyuk ni orang asolat khusyuk ni ayat solat tu di awqatiha tekis asolat tepak dek kebektor itu mun duhur asolat bekto duhur mun asar asolat bekto asar mun maurib asolat bekto maurib mun isya asolat bekto isya ni ke kocak solat khusyuk bani kata nyanyian lamba ruah darma duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean isya ketiduran traweh labalapan sopu kesiangan patah bejeng sakande itu saya maksud kosok asolat tepak ada kebekton mun tak tepak kebekton kati mana apa kiai abdi na mulai gila duhur tak bejeng pahenga isya abdi na kiai ini langsung gente pada benreng andi otang usaha gente apa jeng isya kada maren apa jeng isya pah gente maurib usolli fardhon mauribi qada'an lillahi ta'ala maren maurib usolli fardhon asri qada'an lillahi ta'ala maren asar usolli fardhon duhri qada'an lillahi ta'ala kengje apa situ dak remai pas situ usolli fardhon duhri wan asri wan mauribi wan isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala paling ikocak di malaikat iya na ngocak rentengan porque la bila mate bingko kulaku rentengan kia bocah angon penek no blembeng kue
Mayu mun andi nak kana kini akan tanik kini umur 7 tahun ajari asolat. Sinekun apa nih? Bung pelempungan ajari asolat panikah. Mun umur 10 tahun tak asolat tobe. Laki tenggula ampun umur 1 tahun tak bojeng kiai. Torot. Bahkan tipe apa kiai? Ngantri kiai aing tinggu subuh. Pada remang kiai. Yujo saya rampung. Ngatu naki kopi. Mas, sholat mas, beri kopi. Kak, malu sholat, kok min kak, mau min toro. Keng menstruasi tak boleh sholat haram. Mpian kalaki natanya kia, kak, hede, anu kak, mari abojeng dia kak, anje, mata abojeng kak hede kak, malu abojeng, kok min le. Ya mon reng laki beni, min ceret roh, mon min ceret wajib abojeng, jek kerja bab sholat, man. Bocah angon penik no blimbing kue mun andi nak kana kene ajari naik blimbing iku. Ana apa mak isoro ajari naik blimbing. Ternyata wak buan blimbing ning blimbing ajuna. Situng wak buan se koncong lemak nek kana mung blimbing ning konco ajuna. Nek konco patu nek nyaman. Ki jareng bahasa Madura, gula di berin ka Pontianak. Kenging 10 are tabongkor ka Pontianak. Ekon pakon ke Hodiliasin ka Pontianak. Jadi inalekan kantoh anu dan gula depak bek malam pola na safari dak wangku safari ini karena jalan soko sepeda tak masuk. Jadi etanya aki bi orang yai lewat tembok mana aku jangan gula tembok itu apa jangan gula kan paling benar cek nomor tembok. Akhirnya gula pahatannya dek ka sarang aki hodil ustad pengurusnya ustad apa itu tembok itu jalan dek iya jangan gula. Mone Banyuwangi panjenengan kan oning gembok iki. Mun canteng kanto kan kontol lagi. Empian pahatannya ke Banyuwangi. Melihat kontol Mas. Ada kontol kasa. Kontol ni ke bahasa lain. Atanya kakek lagi nek andi kapi kontol. Nek ka engki mangkana bahasa ni kala karbuto ya ajari. Debun Sayyidina Ali man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Whoever understand the language of people they will escape from their statistic. Oh, kopa. Napa artinya? Orang. Iya pada tak. Ani kemangkan diberi arti. Orang saya tahu dek kabasan situng orang ini kata kira tipu. Mangkana ajar bahasa apa boy? Korci ajar bahasa Madura, mun bahasa Madura kan lah tahu kapi. Mayu ajari asonat tak kena kini, ajari asonat, ajari naik belimbing. Karena situng awak buan, saya koncong lemak ni kamu belimbing. Mun pao, dua. Mun kates bisa 4 bisa lemak bisa 6 mun pelimping istiqomah lemak pengumuman mun beda pelimping lebih dari lemak koncong atau bekorang di lemak 6 atau bepeto atau 4 atau betelok ini bisa gabai cimat langkong pian setro bini 2 teraki ke si bini tak kira kikir si bini insyaallah korte temu mun temu ngamuk positif lanjut sallu ala Nabi Muhammad enten nika beres mun pelimping paneka lebih dari lemak koncong nika bisa ke baca mo telepon selake sekek sakian nika beres insyaallah kak la teraki sebini langkong sila ko kikir engki mo pelimping paneka kadang beni koro bepes se mo kodung kikir sebini lebih betampuruan kak nyari ke pelimping engki bini mo kodung tampuruan oh lah anu kan bener debon ke Muslim Adnan wanita itu mampu menahan rindu setiap saat tetapi tidak mampu menahan cemburu walau sesaat itu. Debon ke Muslim ada marten mun kodung tampuruan reng bini lala tek ning lang kan beda reng bini deng kadang polan kaselake beda orang nilpon telo kali teh yang kak beri bahare mangken nilpon du kali teh yang kak ku tak apa geri duning seng sarong anya ma Dewi orang geger rengan neng Kombengan kecamatan Geger pahinya maybe selake Dewi Geger ku tak pah langsung pencak kak beri Dewi dan nelpon telo kali kak Satya du kali kak te ka angka bi ben kak polan bedengko ya kak siapa Dewi reka engkau ki orang apa kah hede kak ki orang apa cereng kok kodung de lele 5 tahun kak kalam tidak tahu mana belau lele 5 tahun kak rok lariat to kak engkau telak kak kita atau mana beri belencekan kok ki kurang apa kok kakak kita mak pah ponten budan pun Dewi reng timbak kabele reng ceger timbak kabele bing kotor kebacolon habis selake lu rap pale mak pah daya le mak pah daya dalam
are tangkan cerele makan bini jarang tadi bini sakit kok gak sakit kan beda saya kata nikah lu le ada rengkompengan ria tangkan cah makan bini bini rele are lake ma dewi are bini dewi le are dewi beda saja sama Kak Dewi kan. Sehingga tukang shooting deh ya. Aduh lah dari Dewi tempat Kak Dewi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekecaki bulan Ramadan ini. Siap bulan Ramadan siap apa sakapi? Siap apa saya ini? Saya nggak apa-apa. Saya mampu apa anak jerih karena muntah pasah ni ke Rasulullah tak bisa nyafaati teretan nang situng riwayat ku malaikat Zabaniyah nyalepaki Nabi Muhammad tek pangolati umat Nabi Muhammad eseksa umat Nabi Muhammad ekotepaki umat Nabi Muhammad porpor bi malaikat akhirnya pangki kalaban Nabi Adam alapor ka Nabi Muhammad bada umat ajunan kalaban malaikat Zabaniyah anan malaikat Malik anak buah na malaikat Malik kak dintonik sa umat ajunan Muhammad ngereng tolong fasad dami zarahu Nabi Muhammad ika langsung berkak nyekeng teretan nyekeng berkak Nabi Muhammad enaleka na berkak langsung ada buka malaikat kifuya malaika ambu malaikat aretang umat malaikat tolong jak seksa akit jak singa bahasa akit gerak kenapa telepon malaikat sapora kanjing Nabi abdi na bani tak ngarkeun na ajunan kanjing Nabi kak dinto neres umat ajunan tapi kak dinto kanjing Nabi mener kanjing Nabi inna khosmahu Ramadan mosona kak dinto Ramadan salat apa sa kanjing Nabi ki amain bu mabuan je saking mangken salat apa sa kanjing Nabi ki ngakan rang terangan salat apa sa kanjing Nabi kak dinto orang ngecek mener kanjing Nabi kenapa kanjing Nabi dia bunah inni bariun mimman khosmuhu Ramadan engkau lepas tanang tak bisa nolongi dek kau orang saya tak apa dek ke bulan Ramadan dek kau orang saya musuh dek ke bulan Ramadan engkau lepas tangan angkat tangan kau tak bisa nolong manteri parina selamat kapi Allahumma amin Allahumma mangkene ke bulan Sya'ban tanggi bulan Reba tanggi encan siapa bulan Sya'ban beda malamalan bagi kapan jenengan pong-pong ki bulan Reba kaleresan ayat paneka etoronaki tepak bulan Reba mangken kanjeng Nabi enaleka na hijrah dari Mekah ke Madinah ngalle dari Mekah ke Madinah ibri nang kenangan bi Allah ayat kabala ayat panihi napa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima nika telepon ulama saya beri katan gula kain tu asmana Habib Muhammad Al-Habsyi manabi ibadah sareng gula ben panjenengan sakalian bae ben maren sobu maka nika akili racik kena pada ben kilin aing iku Allahumma baca ki ben maren sobu iki nika baca innallaha sa'ungkun Allah wa malaikatahu ben malaikat Allah yusalluna 'alan nabi maca selawat ka kanjing Nabi Nabi Muhammad merenta salat Allah merenta salat punten Allah ta salat Allah merenta apa sah punten Allah ta apa sah mun selawat Allah asalawat kia kalaban rahmat Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima mayuh orang seiman maca selawat ka kanjing Nabi mangpanah pong-pong ki bulan Sya'ban pa banyak maca selawat selain panikah nikah nih ayat ki huru ni baca ben maren sobu baca sekalian keng tambahi selawat Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi 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 satu sekali kuah enten nika tak sampai 3 menit gula macam panika ampon 3 tahun alhamdulillah gula tak pernah melarat ngakan mak melarat aja ring colok tak pernah capok berolah enten nong gua nih amal laki hi keng bodoh malamalan semantian benih kegentian hi ayo gentian bismillahirrahmanirrahim mak curah tak yakin bini antok senoraki bismillahirrahmanirrahim alaqah
Imuntalak ko siapa beri apa sih? Jaring binaan Pak Jokowi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lanjut njok cuy. Laulai sajempuk alhamdulillah. Mantar ki asampung kata ini. Mantar ki tapang ki boleh. Mana bida tapang ki itunya. Mantar tapang ki nang swarga. Allahumma. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Ya siapa sih numpang mandi ke kerja ring gulai Roma banyak aing. Dan mpiana gila mantar tadi gila ibadah. Karena orang yang gila panika dalam sehari semalam tak oleh korang dari 15 kali. Mun korang dari 15 kali gila tadi penyakit iku. Mangka nampihan mo na to carbon lakin la gila. Ya maksudnya bakon misem. Agila akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini. Asyik kebay status tukang syuting. Lantak 5 bini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.